So I fōmanuia o tātou tunu nei fo ia so tofi, e lo nasa o sifulmalitasi nea le masino Novema, ai o le tautua masani a le si ufongo le lo mua ta wala i ana telefou mai Samoa. O le teibi mo mole nei ua wha mawina i le wha lapo pitongo le malu si anga wha ele tise, se wha pa uina o le tau o le ele tise e launga ta si ai le atunu i le teimi e tasi, e ao fi ai ma pese nisi. O le saunoanga le ofisa sili o le wha lapo pitonga le EPC, whaumui yese to i moana, peitai, o le fsosoani le ua pasi e le kapeneta e wha ai tia le tau e le tise pe wha mama a vengai fo i le malu le atunu wa wha maunia mai e whaumui, o le ao o atua i le 20% tupe pa u mai tupe maua le wha lapo pitonga, i ana tupe masani wha le tausanga. Na wha manino e whaumui, le tūlanga o wha se ai le mamalo le atunu e wha pea, e fōlinga mai e na opisi nisi o lo benefiti le wha pa wina le neo le tise, ai le o awhi ai a inga lau tele. Wa wha o ane fo i le ofisa le tele o wha se a mai le mamalo le atunu, wa faisi tangata telo le tawa le tise i le smart meter fau le wa wha asopoli ai le atunu, pe a wha tu sa tu le meter tuai, sa tele unit e wha o popo mai le se le nyal tangata e wha tawina i le tise. Pei taina sau no whau mui. Tu sa le tūlanga na iei o le whenangaloia o le malo e wha pa ule le tise le 2%. O le taula tuai o le tise le sa iei. O le ala pa rona i lalo le 2%. O le whateitai ngai pape o le teminei o le average kaua le tise fitu suma le 1%. Le ala pa lalo i le 1.3%. Ia ai ai le e disi vaenga le luma. Tangata foi le la titi o le tau mo le tise foi le pa pete fa ngaina le tise foi le tasi le lima se fulu unit. Ia le la pa lalo le lima se fulu wa sen. Ia na fa pela i lunga to le lima se fulu ngai lunga la fama. Ia na pa le lalo le uno se fulu to sen. Ai nga foi le ye pe va foi le la fa pisinisi. O le va na le lo te whaungaina ia tato mita whaitau, fule a mita tāwane whaitau. Ia o wanga lana, ia wale sa tasia le tariff sa aloi, le tau le tise sa aloi. Sa alu le fitu so iwa sene, o le la paula lo leono so tau sene. O le si vaenga se vaenga, le si la vaenga le tau le tu sa o dato domestic commercial consumers. Le sa alu le bala so fa sene. Ia le la pauna i leono so fitu sene. Sau dofa mui, o le pa'u le sa iai le ele tise le teimi wa tuanai mai le whainga mālo tuai, sa whaia i lalo fesoasoani mō le whaama i o le COVID-19 wiwa. Peitai o le teimi mua le nei, wa whapa'u i nai le taua le ele tise mō le atunu atoa i le teimi e tasi, e ui o le ua pa'u wai matupe maua a le whaalapo pitonga. Peitai, sau nofau mui, o le anganga tā ua le whainga mālo, ia mawhai o na whaamama a venga i le atunu, e pili tutongi e au fiai ma le swavai, mai si au nanga. E to luani ali i watao fia nei lalo le wawa ai ngā le malo, mai i se oso whainga le matanga luenga i le afio anga o samalai ulu i savai. O le tamai tots ful 5 tausanga le matua, ma le se talo vau 2 tausanga le matua, wa molia nei molianga o le tutoina leo la au le marijuana, e o atu le whaitau au whai le afe se lau 5 le lua la au, na lia ina le au whainga luenga le matanga luenga o leo, ma awi na e lona ofisa i whangamalo. E le ngata o lea wha atu angatele, ai whaatasi e mania o penga o la au malosi e tolu, le ua tau fia whaatasi le ofisa. O leo sa whainga le ne leo ina ua ripotiane nisi o lea fio anga matangata lau tele, matape nai ma leo sofa inga le nei malu le malo i le waweao le asolulo le vai aso nei. Wa tau fie nei ila ua i e to lua, e tali ai le aso e tula i e tali i o la mo lianga. Wa whaatai e fo i al matanga luenga o leo le mamalu le atunu, e le ngā lulu e whaatasi na i a mamasa moa, ma i e sori ngā tula fono, o le umia ma le tutoi nau la au whaasa aina. Mai i le matanga luenga lava o leo, wala atu nei lam tanga ruenga o leo inisi ana su enga wha au popo, pe iai se so tanga o whainga wha sol tu la fono, e le maliwe se di whaiwhaiva mai la fio anga le lepa i sa vai, e le vai aso nei. Wha maunia mai el sui kom seno leo, awa pa au Filipo Longaitino,
e to lua nisi na ngai whaantasi ma le ua maliu e whangongota, peitai na toe tali wane le to lua, ai ua maliu le to tasi. O lo whaawau se suenga pe iai nia a whianga ine whainga whaaso tula fono, mai ua sila foil matanga luenga o leo. Leo no whaio se tau tonga moso e suenga wha pito le tino maliu, o le ua maliu e su ai se mafua anga tonu, o le maliu o le ali i whaiwhaiva lua sa fulfitu tausanga le matua. O lo te ena e tamae to lua me lea fia onga sa sina i sa vai, e tua ingo lo molia i la ua, o la lafo leo ni la fonga upu tau wha amatau, ma wha alia ni amionga le tau pulea. O le mata upu le nea lo su e nai la ua i e to lua, o le sunga ya seve a vaula panapa, ma le sunga wha amalele sa la sopa, na afua mai le solo ta vale at vang fa upu whaia ngai le malo, le na anga i atu le motu tele i sa la whai, peitai, e le i mawhai o na wha asopo lia le motu e peo na wha moe iai, e na ua poloka e nisi o awhio anga le ala tele. Wa tolu pole mata opo i la ua i e to lua, i le aso se fulmal tolo le masino aperila i le tausanga fau. O le tau ripoti atua i le matanga luenga o leo se isi fo ita mai tite na leilo mailo na ainga le vai aso le nei, e iai se teinei tite se fulmal e lima tausanga na sola e se mailo na ainga, ai mawane i le ainga o lana ua tama. O le alia ai mai peo ia wha le tonu i whanau leilo loa ia tausanga ma le tausanga, na sauno ai le sui kom sena o leo awa pa au Filipo longa i tino, o le ua o atu le toa se fulu ta meiti e le vao le ono tausanga e le se fulma le lima tausanga le mātutua, wa ripoti atu le ofisa o leo le nei tausanga, na leilo loa mai i o lato ainga, peitai, o ia ta meiti toa se fulu na toi maua uma, sauno a pa au, o whaamtalanga tu i nātu le ofisa o leo e le teimia so e suenga, e o tengi atu e mātua ai te tewai a inga o lato wo, po isi fo i o lato tau a inga, o toi whaamanatu mai e le fionga ua pa au, o loo una ia pēle mtanga luenga le tā ua pōr kalame o loo whaalau i loa pēa, ato ai malipito la awa leo o le tali atu e soani mo mia, ai o le fautuanga mō mātua, e na ia sila o te tonu lava o ainga, e te tau o na malu pui ai alo ma whanau. O awa onga fo i lo te pena le matanga luenga maisi whaalaba pitonga lo ngā lulue whaatasi ma le matanga luenga o leo, e awala ese fo i ai le sosola ese o whanau mai tu tonu ainga, ma tūla i mai ai isi whaafita au le mana o mia, ai me se lava o le o atu i whanau i filifilinga, e pule ai urato soifua. O talafobia mai sa moele ne yaso, manuia lo tātou tunu, wha soifua ia.